Mene şunda teknika yana kildim. Bu Agacar oyunu Tibet'in ağında. Rafael abi şunda evlere sığıyım. Nasıl arkadaşlarımı? Bütün işin içine yetirişin. Bakşa işlerinde, kışkını da, karkuru işlerinde betekinde. Şunda teknikler alsayım. Men вообще boş жерге çağıp yürütüren bir yağımda da var. Nersedir işlerine değil. Bu yılda sadık mısın? Hayır, kışkını yağıştım ya. Motoblok deyip yasamak şeyiz. Anasını oyladığınız mı? Şuraya gelip çıktı onlar. Nakadı o. Benim koytarttım internet arkalı zaявка verip ne adı? Hakur satırın. 2700 gına tura. Центробежное сцепление. Hani. Вот, bunu hadi kabızıp jürüp de kursadım sana. Скоростта неше de bulsa da yaray. Eso. Yalnız topkan timirlerden mendamay. Motorcu yaratılan iber. Hadi yasalım tutmadı. Küçük utunca arasından oldu. Şu, aha. Hava çıkarganda kadını koyasın da. İyi. Şok kaldı gidelim. Şu yiyeceğim mi şunu? Şimdi yarayınca mendam alımına bir gaytası var. Ali bu takır takır var. Aha. Ha? İyi. Bana bu sefer sokaların içerisine geçersin. Buna okuyasın da. İyi. Sokak biterdim ben seni şey ayağımda değil. Ya. Sokak biterdim ben. İyi. Bana bakarsın. Mutsa değil genci. Allah'a kurtulsun orası abi. Getirene. Bizim aşağı. Bu da 150 çekildiğinde. Kışkına varyantı. 150'ni kaçın satın? Hayır bu. Bu. Ne diye batılar bu? Mana şu şey. Tek усилитель çok indi bunun rolünde. Bana mı gerek bu usilite? Boyda şey. Zaradka как раз mı? Bana akümülatör da gerekmey. Hidrosistema da gerekmey. Mana şu şey. Mana bu şu Rafael abi şu mana ettirgişini yasab ata. Başka kor ettirem diye. İşe aldın iştatasıymış onu bile. İşe aldın iştatasıymış. Nasıl işe aldın zor mu da? Конечно mı diye traktör gerek bunda. Allah şakayım beydi. Gürak bile kadar kış yok 70 yaş bitse de bir. 70 mi sizge? Hani 25'inde tutuldu. Şöyle mi? Ha tuğan kamerasında yubileyi bilen. Rahmat. Söyleyip Köpten her şey başladın senin mı birine? Bondu. İçiye kaşığı bile onu şalalık. İyi. Bana şu bitelik bazmamcısı yok ya. İyi. Svarka bile işleye başlasan günde svarka kurşunlar yok kuradır. Utna selkete. İyi. Bolgarka yok ya. Minalarını hazırladım indi. Uazık satıp aldım baştakisi insan için. Aha. Hazır insanın alıp koyarsın. Azıcık şimdi bir kişi bir şey şu yok. İyi. Evet. Aşılan şu yok. Öğleni jiyasın değil mi? Jiyam da nişi gidiyatik yatasım indi. İyi. Şirleysin Şu gidiyor. jirasında yatkan tibilerini jiyip bundan bana funda traktörla yasab ata. Yaramağanlarınızı da koyacağız. Mısın kaldırabız indi. Bana şu timirlerin dolayı mı? Hayır, şu timirlerin bana şunlardan jıyılgan bitindi bu. Kereklerin soy kullanasın de kerekmeyenlerin de nişesin devam bile. Конечно, bana sanar motorunu canını satıp aldım indi motorunu. Двигателini bir Peterka aldım mısın? Peterka satıp alganıyım sanar. Двигатель değil mi? Hayır, kuzuflar yok. Moslar. Bütün ayırında. Bu bir Семерка niye коробкасы. Bana şöyle bir yapalım. 20 Vaz 21'den 17'nin hazırki varyantı. Hayır, moslar
Ну мында алды да арты да тартамының. Полный привод бұл. Тегелегіне шоңа көре мен отказаться еттім мотоблокта. Ол буксовать ете. Аңар груз үйелер алдына. Көргенің бардыр. А бұл буксовать етмей бара ол. Сазықтан бара сөйлі бұл. Сазықтан да бара бұл. Бара бұл барсындан да бара. Соққада да бара бұл. Мен бітімді. Бұл соққаларға шәптір бұл, ме? Айбат. Күші жетеді мұны? Мен қазірға шушының біле қазырдым. Қызуы бит бейіл. Кабин ішінде. Али аңарды күл күршеге қазырдым али. Қазаннан. Кстати, сұрамақшы, шақырладыр не мұндай техника мұна сізіне? Бізде техника көп, жақын тирага шақырған кішіге барам, ал ешілмейм мен. Біздің қарбір кішінің жеңіл техника. Өзіңізге нтесінде шейсінде көбірек. Мына мұсы мощный агрегат. Мұны нәрсе біле садығыз, Рафаэль абай? Нешек? Нешеге садығыз, нәрсе біле садығыз? Мұным инструмент болгарка да сварка, сверлильный станок. Шулдина көйтәнә саулыкын. Двигателге машинаға дейсіз індей ме? Вообще, ол машина семерка мен сөктім, тараттым, аннарысын трактор етіп жидым. Арамнарын шпиллерден ясап. Менің балам маңар күнді қойарға ясап. Yok, материал қибатланды қайналасың ара. Шулай, қибат қазір бүтін ебір. Тимер ебірлеріне. Шоңа көре мощный неден жиғаным. Дальнейший тәкірмешлерін зорырақны қалды қойарға. УАЗ мосы қойарға. Ведущий етерге. Анда раздатка УАЗовский тұра. Бұны сатасыз келей ме? Мұны сатырға е. Менға не керегін жылышы. Меняны бит керектен жасамадым. Менға просто үйде нешлемек керек. Әлі мұнда тағамырсы бар екен әлі. Мұсы да қады. Мұсы біле жүріп тұрам. Мұсы білен өзігі жүресіз дей ме? Шейсіз? Мұсы біле суықта дейді жүремін. Текесі біле қызылда ишақ алды кересінде. Мұсы дизель. Полный привод. Двигатель электростанция шығардылар бит генератор білен. Шонақа Челябинский тракторный заводның двигателі. İçinde жылы mı sana? Normal mi? Пешкалар жоқ енді, мен саңар планлаштырған ем, пешкалар қойарға. Ну, бұндайда бары бір желіп тимей бет енді. Енді, Сол жел бетінде көбірек соғыта. Салқын екен. Километргандыр, каткандыр, тигинде бак түбүндө. Шойдар. Ну, түзөк эле бир киши да менен билен жүрүп кайтты. Менен гидро. Сиз нәрсе шейсиз була билен гумман тигин. Нәрсе үчүн керек, пайдалуу бу сизге? Мында келейди. Яш күнү житкаш. Мына иңгириши сукасы. Мына мындай турма. Siz нәрсе гана yok. Мына турмасы, мына сука. Бакшадашларга Мынака бу, булар башында мынака, кызыл мынака. Мына сукалаймын. Менин биле утыртам. Үйөм. Мынсы биле казыймын. Мынсы биле турмалаймын. Нәрсе гана жок мында. Вот. На все случаи жизни рушать не Мында мынсы балекей нелер бар, мындай вакыт ятлар көп әле. Бу нече тираны бер инде? Баранга үйгөнші, баранга арасында мұны өйтіп кажырышым. Şu бұтай, мұны ұран білем жүрдерлер. Сізден алып инде? Күршілер. Құлбына отесілер келмей біне? Кімні келсін қалар? Вот, міне шушылар білен ішләдім мұнышы. 10 жыл. Баранга демеге өт қазы ел. Сізге шоңлар шейсізінде? Жұмшылы бір қал. Ну, бұл дегенің білешләдім, бірәңгі үйуден башлап жетіштірдім аны. Ансаңарда ясадым бар, бұттынай бірлер бар. Арбаның тегесінеке, теге, мұнықы ана тегінде. Ана арбасы тегінде яшыл. Тоже өзім ясалады. Бұл қызылы да... Рақадан груз тақшырға болайын деймі? Бұның білет тонна лавинде, тонна жарым жүктеген бар менің аңар. Тонна жарымда 12 at күшлі болса да тарты ол. Соққағағына орыраған аңар. Bir tren bilegen soqalıyım. Bu нәрсе şey Ayber? Mene bu artına tağıp koyasın. Mene bularga уже yalp kına. Mene ügeşi,
Ne bular? Görüyorsun mu? Ne bulayı battırıp bırak koyasın. Ne bulayı buna? Aha. İdiş girerken anıtlamasın. Sonra sen rahatlanıp. Bunun bile işte o bunun. Buna mesela kaz baran kazıtırgan. Тоже bek şapkazı bir yıl kazıdım şu şunda bile. Aha. Buna mesela baran götürkkanda. Nişi. Baran salıp para. Tene uzatıp barayın da. Etege kum derip para. Buna bular. Kasıp su kası bunda. Koyan başı olsa kiler, koyan başı olsa kilersin bunday birler. Buna bular. Nasıl su kası? Bunun bile su kolayman. Belekeyi bile. Şişikten. Ya nişik, koyan başı olsa kiler bunday birler. Başka kilmeyi bu. Gerek bolğanğa. Kolun bilen işlersin kilmese. Uyleyizden hak işi yok mu? 3. 4. klasta şağında şahslardan bile sapıcıyıp. Sizin kişilerine kirek anıydı bunday. Ben Timur arasında düştüm be. Teginde park çok yıl vakitte Timur arasında. Siz kim bulup şahdınız boy? Benim bizim bulay tüp spesialisim boyunca связист, Marusavoylar, Zinnuravoylar bile birleştirdik biz. Onda Rafael abi traktörünü yasamı, eller sıraya yasabı uzun tırmışını çingel etip. Bu ne sakı dedik zara? Tegerman. Trabilka, Tegerman. Şurada ne kadar şurasındaydı? Nasıl 30. arata bana. Hop. Bana nasıl? Yasay başlagan diyeyim, belki gene takarını istanıp nita bulmayayım hali bana bunda baraban. Kıstıradırgan güzel. Olsa takarını istanıp başlı yazar indi ol işleyiyor öyle ne? Bana bunda timirini kıstıradırgan ne gerek. No sizga kirek indi timirden ibret savaş onday var. Belki ilerini. Bunda yemeğin mısın kaşı var da. Nasıl sürdüğün istanıp uzun bir şey. Uzun yasadık değil mi? Dirilden. Nasıl kıstıradırgan böyle. Yo bu satıp alğan ibret ömrü uzun yasadık mı buna? Mansa bizim dügel, mana bizim yasadım. Da bolsa drill bitin yansın. Ya onların ben yok şu. Hayır, sen bizim yasadım. Kirak bit koşağında. Şu. Koşağında da böyle pastayanlı kirayın diyor. Ha.